Omo ye bone so omo din semone no onyankopon twen wo aso. Eno no can preach no ana. Umu ade. Eni kane no a nko twe di ampon apai fo. E de wawura ho. Nkasasa no ye sofo. Umu so ye odi. No ye sofo uni lem na me so ndi lem e. You know what dey? Oh lie ye odi. Aja so adaroma odi. Oh dabi enya de ma mintu no fo. Yenum sei. Ena osoro ahenie no ye omo dia. Enti man kasa nkyere ne ne ya mabre nyame anti wo kasa kire ami tu fo say ni tu no fo e me pa kire say heaven bi wo ho enti je tire ne bo ni ehun se oye be ma ye ja asomade ne hye ni ehun se oye be ma na wo ye ni say dia ene kofa kabasi so ni ehun se o pese oda ne oba ana wa wo boduku ne no ya mepe duku ben na nye duku ne pututi no ya mepe duku he ah dia wo ka kire me no ana me ka cho say Yankopon opeduku ana. Moses mo chena me hye. Ah, na wo hye Moses cha na me Samson 3 ne gu miti so. Samson 3 ne gu miti so. Na Samson na wie ye ko wie ni. Ana Moses so wie ko wie ni say. Hey! Mi jina je me nso ni fa so. Madam, me be to yi me mpe preaching bebe ni ande. You know me about so two phones say the work no. Okwan no wani mu wai. Ati wo so ekwan de wani yo. Wani ba ko ya wo ya unti mu se aduma bia amfa wo no. Na wo start dia. Hey. Ma. Ah. Eja ka fra, fa channel. No ya akwa woni. Oba de aduma ma fa nti. Hwe su kono mesem o ka chem se mani abo. Na me mani nya boni bi na medi. Eye san. Obi na eto tai akwala. Oh. Me da mani anapo. Oh. Ena wo yi nyina enwunugu yi. Kafra. Sebe mintimi mfa mani asi donko yi enante na ntifie ni mantamu nkaka nyame ase. E basa ko mbedwane. Obi bedwane. Mbedwane. Ena jama me ya tela fo apamade ya me dia fa mani. Me say life bi na wo bo. Enye life mawura e de na me mani mienu na me dum ba ko say life. Kafra. Ewe dem nyefu pa akademi di no ho. Ewe fufu. Jai. Kontumre kwan ene menkan di kontumre ne menkani ene afra na te ko baasi yo no wanya ko bi pusim ko bi ne yi bi ewura ai efiewura so wadi umre ase be ko bebem ko afu mu no mu a enye izo eno ana odi ti na wa hyehyɛ yi oye fresh anytime bi ameko bia na frempon ne ne age odi fresh eh hwe na me ko frempon so hyeda ko pay ni pa breme banken de so se manken na banchen kanu no menka fufu de pusim no ayi kontomre yi no e di tere ai efiewura no na ya na munya wura mu na mo e ho de me ko hu se wura mu nam de ma we na me wura mu nyina manasa obede de bia e bodawuru de ma abofo kukum na abo na nyem kro bekum obede nyana ya sabo me ko hwe ko na hezbenya ka pre bia so mo ho se miss wo be nyina chi bako na so e Bako aba wani munya me fe ya ja wani munya me fe ade sami ko dwom na di na wa sa na me ko didwa me ko hia bonsam ye osi ye so ofia he oh ai katawa tete buchi ye esi fia he katawan ba me ko market se me kwa ko didwa ba ye bibia di sa ho no wo preach no ohia me na no asesa ne bibia astate wo me so Dewi anopano na usifani ele kasana enye nice crowd seriously what is why quite no show me bo enti so be do ba me oh mean to me bo say da bi o na wonti me mo me na efiewura ba wo ye fiewura ba enti so na abeti me heden ela ne tifia no se da ben ana ono ko asori se na de me kwa me prefia ada no mami mi sa o ela o de no o ya o girlfriend ela nye me o ya o wife onye me wife what you ba say no onye me nua na fi ada but we tenant say wa unu so tenant o be ha fi le na so dis some fu ese me no so dis some fu ne say fu ni say we the right thing the right thing dey the right thing now in any dey say mo mi e kasa no afa prayer pra no enu need the wrong thing away na enti wo ma me so ka kire ye mai nyina say ye ntwamwa no ende na ye wo de say wo shedam na wo tie wan tie asma ma me ka kire ye no tie boss lady one who say that bossy life no and how no efin no ye bia we ensem fata me bo efin no oba ne gumi da me dem ana
Ya ba ha dan. Ya ma se be zoom na yo adwuma wo fi ha. Me ka kyerɛw. Boss lady. Me ba fi raba me bisam. Ela no penana. Me pen. Wo pen wahu. Me pen like that. Lucky wo pen wahu. Oh. Se wo fi se wo pen na ja ya ma na ya de wo fi ha. Ya ma. Ani ya de wo fi ha. Ja na ya de. Afutu na me too. Who to me phone? Me so I tenant say wa. Who to me phone? Who ni fie? Do you own a house? Lebio. No. Me bisa wo sesenka. Obi asi dan ni bia. Ka wo ma me. Ebede no nya bi dia ma rent. Assembly na we be sa. Mani morning crunch. We asem. Anopa no me ma me kasa o kasa e no. Ana la devotee no so obey dey, obey pra. We what's the kasa no ho rough be some way. Do you kasa enjoy. We tenants. Enti ade a girl no so ye. Efiera eje du ho ye nipa muntima ankasa na emo me ba be twan ne fie ha enne so oba na me de sie ani a mesrema mo nka bi Awurama esre Efiera oni bi say de na Bruwah kan no de ayemonwono baaye na bia me kapem ka di fo na wa ban wa ye ne den na me ka di fo asem wo ho ni ho Awurama na be ka na asem ade ne atwa me di fo ma na ni mu se na asem ni mu ka ko tie edwom honom sai be ma bia ni ho akora keto ya wo na nya akwa discussion na se onkoto ade mra me de me safa akwa ne tiri ho na ma hwim ska na firi ne nsem me ni abada ni ba hin me oba bumme ama me de antipa firi dwom ho aba ana me se me kwa me na me pieto kura bi hame me te ho no me de adagya na nam enti enne me be bo adagya wo fie ha twen no me sro oba wa mo nka bi me sro mo akoma mlafo ma na me duru na me musa na de kunti o yes ade no why me say D4 de o yes aye den wo say eno ni asem no o ko yes aye den o ye den salem ejadu efie wo ye mfiu wo de efie we're not there so it's a set ye nya abotre ma ne ba o D4 ba ni ye busa asem no akirem na say wo be je ba bi ka say oba wo ye den asama wo ni hu bi kan ye twa bi ne de dance ye papa otifia ni su ne ban sa na wote ye ana akohia na market na odi akodi no eti all right Ewra amani ngura fie kura na odi abo so thank you de me petie ni ya me tawachi se ni pane ni fie o ma ni pane mana musa na asem ni mu o fiti ya onkobo no me no bi enu se ni eni ho omo bi enu na ye na bonti ana ono so wankasa oba fie ano ne be boso to oba fie ono ne nhyase ono ne nhyase o da ba ka chen so ono ne nhyase me da mtanachi musu mitadifu achi Just on now, then she nim. Eti joye no de na enye wom se wo devote so be pra no eno de enye wom da bia no ye no innocent on the on na ye on na ye ana mega chiro no ye nga sa obi oba ho sa oba tse wa say tenant tse wa it shouldn't happen again wapia kitansi ka na ba ha dan wapia kitansi ka what me chia na rent what me chia na rent wo fia where you asem me no ba ho ma o ye asem enu ye me ne mama asem share we are just tenant share what church you don't know me catch you be kwaso na ya ye beka share we metu ntem me want to ye we metu ntem ye nko ba bia me na force ma so na dan ye ntedo do problem ye chia sika ye chia ye jano fa na asem nko ye kan say if you grab yi wabudo me do ahire say wabudo because enam me said on me kasame na what for mo pe won wabudo me pese me ka na ke firu asam efriru aba asam okura de nka fa ho ban wo ye firu aba ana ye de ma na ye ka ya plastic wo si mo se nti se wo hye ne de mo nyina se wo tie de ekoso wo the girl no efia e be na time hey this is what tu efiru antu no me na metu ne fia me beti ho wo beti mata me beti ho we na me ba beti mi je mata e dey na wo ye ne ho no e wo he ho market ho dey wo ye ne ko no ha
Kala na wura ufa mabia no moja ware. Unjumi ya juma mpama. Anuma. Agmenti no moja no. Are wonche. Ni bought for 10,000 msumunti. Se uhune dia na se hunye di wonto. You bought for 10,000. Msumunti. Nene obabe na mpesi simode. Na what pa ma for 10,000 na make am. Huh? No bad what bought for 10,000. Ya. What? Mame. Light no mudu so e njama yi wire ba kun ato chini ade. Me friends before. We are sure of light now. Light. Just wait. What if? Nganya zama. What if offense you for jam? Ai matia film. Ambao. Na saa ta akosia. But patenta woke from odo papa lengusen na chene. Me from now to December. If you are there, Papa no penny. Oh, your penny no who's a boss. Pata for a diaba. I saw a boss. Odi o ha ya nkwa sa kika nkwa na kan kan ya sa da madam. Uni milan kuisa. Marco de bale. Languisa de bale. Papa languisa no me ka fata na chelo. Languisa de bale. Ka. Uni misel languisa ka. Ora wa fe languisa de bale. Ka. Ka be ya. Ka. Kala be. Fight na president ko kwani. What 10,000 is me for you to remember Bruwah and to make jot of 100 and 200. 10,000 language on the money away. What a chairman anymore. Yeah, mamma. Hey, light na woman no. I'm not a tear funeral. I'm not a tear funeral. Me the electrician about what check it. Electrician Kasano. Mama, me tear funeral. Why? Say an electrician for Kaza. Kasano, we know electrician Kasano. Mama, we know a torch into me of you, the battle, me the summer. Boy, even terms electrician terms. I know.
Basketball not ati. Basketball ka. Basketball ida wale. Swaga. Me bia sem ba bia de me ya akora bi sisi hare. Paradise, the crooked to bia, bibia o mubio. Paradise, paradise, the crooked to bia, bibia o mubio. Paradise, paradise. What dia koso? Onyame adwuma na hwe o. Eja. Na o dia. Eja pa so uma. Me. Pa so an. Dia mo ko be dia. Pa so de. Eja so ho ye de. Ya ho ye pa na mo so. Na mo pa ye. Ye jampa ye no kwa de ya. Enu ase me be hwehwe wo me ba na ani ho. Sa. Ade bibia. Enye bibia light bay na. Ade be. Light bay o se wunchi ai. Wunchi ai bo so me twi ye de obia de ama no nko a ya hwe ni mu eja wo fa wo de ne mada. Ade ntia. Mawura. Ja. Ahwehwe tro so emu. Ehun se. Odifo. Awo wasase su semme. Mi di man patemu ha eni fie dua mu. Bitua sa nkane aka no bi mu a. Onyame betwe maso. Sese. Fi se. Wosi ye ni gina na nam e wasase so. Na obetimi akwaje Nyankopon light bay. Eja de. Eja. Yawe. Obetimi akwaje ne light bay. Yashua. Obetimi akwaje ne light bay. Moses mpo obetimi agina nanim. Enkane nyina eye mejadia. Enti na nsuo beto ayere mo te yire. Kane abenes ne ayere mo. Aya wo de faka wo de fa boat no na mo se aba no. Never dropping. Se wo kwa Nyankopon ho akwaje light bay. Ade na nsu ko no ma mo yesa. Mo na mo yesa. Yesa so. Eja pa so so use light ana. Ha? Wo da wo use light. Me se kane nyina firi ehan gya ne nche. Ene aye mo ne tete a fesi wo dem ho ne fa so. Ne nkume. Ne o e be kun won. He. Na mo ade mo ba me ba no pay ana. Eja na sas ma wo kan. Eja wo so we se we ti atwi su. Ye beji line na free mo. Wo be da su. Ade mo ni so ade wate. Eja light wo betua. Eja ne betua light. De wo betua. Me na me koso. Tua. Sane sei. Se de sei. Obi abu so asem ha. Ora wa gogo ho tu ma. So na me bo drum fie. Wa gogo ho rodu. Aye wa ketere ho kakra. Ketere ho kakra. Nipa na dika wonte ofa sofusam no ofa Bible say Nyankopon aka say anya han. Nyankopon wanka anka be han. Umpe trosem hu bibia tie. Kuro mu nkra nyina ware. Eti wo fele ade na wabu ade. Tuala de. Kuro mu nkra nyina ware. The crooked to bia, bibia o mubio. Paradise, paradise, the crooked to bia, bibia o mubio. Paradise, paradise, the crooked to bia, bibia o mubio. Paradise, paradise, the crooked to bia, bibia o mubio. The kuya kromfo paradise, azafo paradise, azofo su. Bonnie wo mu ema eye me masemu wo mu emema eye masemu wo mu abere makoto bonku su obi pani pani a watina fie mama frawe nankan